Dejjem ħassejt li ma kontx parti minn dawk tal-qalba u minn dak li jissejjaħ Kitchen Cabinet. Kliem il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna meta l-erba' komplit tinstema' l-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Cicluna jisqar li hu ħassu abbandunat mill-hekk imsejjaħ Kitchen Cabinet. Jinsisti li hu ma kienx parti minn dawk meqjusa tal-qalba. L-avukat Terris Komodini Kakija staqsit lill-Ministru jekk il-Kitchen Cabinet kien ximexxi lil Project Malta u meta kien jiltaqa'. Cicluna qal li l-problema kienet li l-Ministeru ma kienx qed jirċievi l-informazzjoni dwar il-proġetti. Qal li Project Malta ma kienx trasparenti u li din kienet xi ħaġa li kienet qed jesperjenzaw ta' spiss. Meta mistoqsim il-bord jekk hu kienx kellem lil Joseph Muscat meta ħarġet l-aħbar li Jorgen Fenech huwa sit il-kumpanija 17 Black, il-Ministru tal-Finanzi qal li ma jkollux konfidenza kbira ma' Muscat biex ikellmu dwar dan il-fatt. Dwar jekk illum għadux jemmen fl-integrità politika ta' Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi, Cicluna qal li ma jistax iwieġeb għal din id-domanda. Meta kien mistoqsi dwar l-influenza ta' Chief of Staff tal-ex-Prim Ministru Keith Schembri, tenna li kulħadd kien jaf dwar relazzjoni mill-qrib bejn Schembri u Muscat. Edward Cicluna ġie mistoqsi wkoll fuq l-iskandlu tal-Montenegro fejn kien żvelat kif Lena Malta aċċettat li tħallas aktar minn 10 miljun euro għal wind farm, bil-Ministru jgħid li hu kien involut biss fix-xiri ta' isma' u xejn aktar. Edward Cicluna qal li fil-każ tal-Panama Papers u kien tkellem mal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat u kien taħ ukoll il-parir biex iżomm il-bot minn Konrad Mizzi u Keith Schembri. Saħaq li kienet saret pressjoni kbira fuq Konrad Mizzi biex jirriżenja f'Novembru illi għadda. Fim minnhom li mħallef irtirat Michael Mallia sqar li Keith Schembri u Brian Tonna għandhom it-tweġibiet għall-iskandli kollha li ġraw f'pajjiżna u staqsal lil Cicluna jekk kienx hemm okkażjonijiet meta ġibdilhom l-attenzjoni dwar dak li kien għaddej bil-Ministru jwieġeb li hu mhux il-Pulizija. Il-bord tal-inkjesta huwa mmexxi mill-imħallef emeritu Michael Mallia u magħmul mill-prim imħallef emeritu Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Terris Komodini Kakija qed jidhru għall-familja ta' Caruana Galizia. L-inkjesta mistennija tkompli nhar l-erba' 19 ta' Awwissu fejn mistenni jiexed il-Kummissarju tat-Taxxi Interni kif ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar.